با ئەوای کە زانستیانە بە کولینێکە زانستی هاتێکردن لەسەر هەندێک جێن گەشتیاریên قەزە ئاکرێ لە پارێزگا دووکش بەرکو بخوا خەزایی ئەوێ ناوچەیە گەلێکی ڕێک و پێک و جوانە گەلێکی باڵکێشە با نیف باژارێک هەیە یان توتکاری بێژی باژارێکە تەمام هەیە دچیەکی داهاتە دروستکردن لەسەر ئەکرانە ڕووداوین دیمەنێن ئاکرێ دبینن یعنی بە پایتەختێ نەوروزە ساختکردنا نەوروزە باشوورە کوردستانê yani dêta niyasîn akirê ji ber çi ji ber ku ew xwezayiya ciwan heye ew pêkhateya çiyayiya bilind heye ev ve kulîna zanistî behsa wê yekê diket 16 cihên geştiyarî li Akirê hene ve kulîn li ser wan 16 cihan bû nimûne hatiye girtin ku sê ji wan dikarin bibine xalek ji geştiyariyê li ser astê cîhanî giringiyeke mezin pê bihête dan hikûmeta Herêma Kurdistanê jî bi niyaze giringiyê bo Akirê bidet bi cihên geştiyariyên Akirê bidet bi taybet pêkhata cîolojî ya Akirê xala ya herî serinc rakêş e li vê navçeyê ku cihên geştiyarî pê bala xelkî bêhne kişan û xelek serdana wan biket sê cihên taybetmendiyên nêvdewletî tê de hene ji ku me 16 wan cihên ku di vekolînê de hatine wergirtin li qezeya Akirê û ew pêkhata li ser ekranên dibînin xwezayiyeke ciwan guncayî bû yek ji baştirîn cihên pêşwazîkirinê li geştyaran û geştkirinê